Eu teño un papel que se me dá moi ben, o de función. Eu podo facer logo con outra silla. É o meu personaje favorito. Queredes un soldado imperial? Se ofrece sempre para todo o para acabar con un soldado imperial que non me da conto de nada. En plan, un soldado imperial. Pues sí. A ver,